Ivana Brlić-Mažuranić, čudnovate zgode Šegrta Hlapića. 5. dan putovanja. 1. Kako je na paši. Hlapiću i Giti bilo je drugi dan teško rastati se sa seljacima, jer su ih tako zavoljeli kao da su kod njih živjeli 3 godine. To je bilo zato jer su zajedno s njima gasili požar. Tako uvijek biva kad ljudi zajedno prožive veliku nevolju. Gita i Hlapić bili su dakle vrlo žalosni na odlasku, a čim su seljaci većma opažali da su Hlapić i Gita žalosni, tim su više trpali u Hlapićevu torbu pečenku, kruh i gibanicu, jer nijesu znali kako da ih drukčije utješe. Napokon je Hlapićeva torba bila tako debela kao veliki bumbar kad se napije meda. Gita se morala nasmijati kad je vidjela tako napunjenu torbu, pa su tako konačno ipak otišli veselo na put. Cesta je ležala među velikim i zelenim livadama, kao dugačka slamka preko zelenoga mora. Hlapić i Gita išli su po cesti kao 2 mrava po toj slamki. Tako su došli poslije dugoga hodanja do jednoga mjesta gdje se cesta razilazila na 2 strane. Jedna je strana išla dalje po velikoj ravnici, a druga strana popenjala se u brdo i u šumu. Takvo se mjesto zove raskršćem. Ljudi pripovijedaju da su se na raskršćima u staro doba sastajali vilenjaci, vještice i vukotlaci, no sada toga nema. Ljeti na raskršćima sjede pastirići i režu štapove ili tresu bijele i crne dudove, a zimi, kad je mjesečina i snijeg, igraju se po noći zecevi na raskršću. Sad je bilo ljeto, pa je na jednoj maloj livadi kraj raskršća bilo mnogo malih pastira i pastirica koji su pasli krave i pekli kukuruze. Pastirića je bilo 5, 2 djevojčice i 3 dječaka. Najmanji pastir bio još tako malen da ga je svaka visoka travka škakljala po nosu, a hodao je u samoj košuljici. I ta košuljica sezala je do zemlje. Bio je tako malen i debeo, pa je Hlapić izdaleka pogodio da se zove Miškom. Svi su se pastiri sakupili oko Gite i Hlapića i oko bundaša i papige i nijesu znali kakva su to šarena čudovišta. Stali su ih ispitivati i ovo i ono, a mali Miško sjeti se da je u selu jedanput bio kapetan u vojničkoj odori. Zato pokaže prstom na Hlapića i reče: "I ovo je kapetan, ali kad taj kapetan naraste, bit će mu ova kapa premalena." To je Hlapića srdilo, jer nije rado slušao kad bi mu se govorilo da je malen. Zato reče Mišku, pokazujući na njegovu dugu košuljicu: "A kad ti narasteš, možeš otići s tom mantijom u bijele fratre, bit će ti upravo dosta dugačka." Ali sad se umiješa stariji brat Miškovi, reče Hlapiću: "Nemoj ti psovati moga brata." "Ja ga ne psujem, nego u šali govorim," odvrati Hlapić. Na to brat Miškov izađe upravo pred Hlapića, pa ga omjeri i reče: "To nije šala, nego se ti ne svađaj sa mojim bratom." Hlapić je već odavna bio šegrt, pa je znao da kad god dječaci tako govore, onda žele da se potuku. Ali Hlapiću se nije htjelo tući, premda je bio jači od sviju pastirića. Zato on reče Miškovu bratu: "Nećemo se tući, nego ćemo bacati kamen, pa ćemo vidjeti tko je jači." Hlapić podigne s ceste velik kamen i metne ga na rame, kao da je perom. Onda zamahne ramenom i odbaci kamen. Kamen odleti daleko i visoko preko granja i šiblje čak na livadu. Tako se valjda vješto kraljević Marko bacao kamenom s ramena dok je još malen bio. Nijedan pastir nije mogao da tako daleko baci kamen. Sad je Miškov brat zašutio i drago mu je bilo što se Hlapić nije s njim potukao.
A djevojčice, koje onako rado ne gledaju gdje se dječaci tuku, rekoše: "Ovaj je jači i mudri od Miškova brata." Međutim, je Gita otišla s pastirima dolje na livadu, gdje su oni pristavili kukuruze na žeravicu. "Kako lijepo pucaju kukuruzi!" viknu Gita. "Ostanimo malo ovdje." Hlapiću nije bilo žao ostati, jer su mu se pastiri divili, a njemu je to ipak drago bilo. Osim toga, bilo je na livadi vrlo lijepo. Kako je lijepo malim pastirima kad sjede na livadi oko vatre i peku na žeravici kukuruze ili pod pepelom krumpire, to je uopće vrlo teško opisati, ali je bolje da se o tome ne piše. Svim ljudima ne može biti tako lijepo kao malim pastirima, pa bi mnogima bilo žao kad bi čitali kako je drugima ljepše. Kad su dakle Gita i Hlapić došli s pastirima k vatri, trebalo je naći još kukuruza, jer ih je sad bilo više. "A smije li se trgati kukuruz?" upita Hlapić. "Mi smijemo jer ga čuvamo," rekoše pastiri. "A kako ga čuvate kad ga trgate?" upita Gita. "Čuvamo ga od krava, da nema nas ne bi bilo ni kukuruza," reče ponosno jedan veći pastirić. "To nije istina," reče Hlapić. "Ja sam u šegrtskoj školi učio da nema gospodina Boga ne bi bilo ni kukuruza." "Pa to se zna," nasmijaše se svi pastiri na jedan put. "Najprije mora Bog dati kukuruz, a onda ćemo ga mi čuvati." "A otkuda vi znate da Bog daje kukuruz i sve ostalo kad niste išli u školu?" upita Hlapić. "Mi svaki dan idemo poljem i livadama, pa vidimo da je trava svaki dan veća i kukuruz svaki dan gušći. Potom onda znamo da to nitko drugi ne bi mogao učiniti nego Bog," reče najstariji pastir. Tomu se Hlapić dosta začudi, jer nije znao da se od trave i kukuruza može čovjek mnogo naučiti i da je iz polja i livada došla mudrost u Hlapićeve školske i sve druge knjige. Zatim svi odoše da trgaju kukuruze za nove goste. Samo mali Miško ostade da loži vatrom. Prije negoli odoše po kukuruze, Hlapić izuje čizme da ih ne pokvari, jer je trava na livadi bila vlažna. Ali odmah opazi da mali Miško gleda na čizme. Zato reče Mišku: "Ne diraj čizme, Miško, to su carske čizme, pa će te ugristi ako ih obuješ." A jedan od pastira reče: "Da kako da će ugristi?" i metne u svaku čizmu nekoliko kopriva, tako da Miško nije opazio. Tada odoše svi osim Miška. Kad je Miško ostao sam, gledao je dugo čizme. Činilo mu se da su sve ljepše i ljepše. Konačno nije mogao vjerovati da grizu. Zato pođe polagano do čizama. Miško je bio mudar. Polagano i oprezno pruži ruku jednu čizmu. "Ojoj!" vikne kad se opekao na koprive u čizmi. "Uistinu grizu!" I zamisli se. Mali pastir poznavao je dobro koprive i skoro se dosjetio što je u čizmama. Onda omota ruku svojom dugačkom košuljicom i polako izvadi koprivu za koprivom. Kad su se pastiri s Hlapićem i Gitom vratili, dođe im u susret Miško, a na nogama su mu Hlapićeve čizme. Bile su mu do pojasa i bio je tako smiješan u njima da se Hlapić i nije rasrdio. "Što je, Miško, zar te ne grizu čizme?" upita Hlapić. "Grizle su, ali sam im ja povadio zube," odvrati Miško. Svi se nasmiju Mišku. Onda Miško skine čizme i dade ih Hlapiću, koji ih opet obuje. I obojica bijahu zadovoljni. Da su svi ljudi tako dobri kao Hlapić, mogla bi često i po 2 čovjeka biti srećna s jednim jedinim parom čizama. Zatim posjedaše svi oko vatre. Djevojčice su mahale pregačama da se vatra razgori, a dječaci su nataknuli kukuruze na dugačke prutove da ih peku. Hlapić je sjedio i pripovijedao majstoru Mrkonji o crnom čovjeku i o rđavome Grgi. "Sad mi je najveća briga da nađem Grgu pa da mu predam rubac i forint od njegove majke," reče Hlapić.
A gdje ćeš ga naći? Upita Gita. To ne znam, ali bih mu to tako rado dao i tako bih mu rado izručio što mu je mati poslala. Da sve mislim, neće li možda Grga na jedanput odnekuda pasti pred mene? To sigurno neće, nasmije se najstariji pastir. Ne može ni kruška pasti pred tebe ako ne sjediš pod njezinim stablom, a kamoli da bi čovjek pred tebe pao iznenada. 2. Otkuda je pao čovjek pred Hlapićem? Istom što je pastir to izrekao, začuje se veliki štropot s one ceste koja je išla u brda. Nešto je jurilo i kotrljalo se putem. Čula se vika i psovanje. Hlapić i svi ostali pogledaju po cesti. S brda jurila su po cesti kola. Konji su bili poplašeni te su strašnom brzinom trčali. Dizali su glave i bacali oko sebe pjenu kao da su bijesni. Kola se kotrljala i nagibala s jedne strane na drugu kao njihaljka. Činilo se da će se svaki čas stropoštati u jarak. U kolima su sjedjela 2 čovjeka prestravena lica. Jedan od njih vukao je k sebi jednu uzdu. Druga je uzda pukla i udarala je po konjima koji su sve bjesnije jurili. O! Vikne Hlapić, zaustavimo ta kola! I potrča na cestu, stane nasred puta, podigne obje ruke uvis, vičući iz svega grla i mašući rukama. Hlapić je više puta vidio da se tako zaustavljaju poplašeni konji. Kola su bila još daleko, no bilo ipak pogibeljno vidjeti kako jure ravno prema Hlapiću. Ali prije nego li će doći do Hlapića, zanjišu se kola, nalete jednim kotačem na kamenje kraj ceste i prevrnu se velikom silom. Konji se propeše kao 2 kule i u isti čas budu iz kola izbačena 2 čovjeka, pa se skotrljaju ravno u grabu pokraj Hlapića. Oha! Vikne Hlapić na konje. Oha! Zaviknuše Gita i svi pastirići koji su dotrčali na cestu. A konji koji su disali kao 2 ognjena zmaja stali su kao ukopani kad su se kola izvrnula. O, priskoči Gita i prihvati konje za uzde. Ala je lijep i krasan ovaj konjić, hajde da ga ispregnemo. Ja bih jahala. O, taj konj gotovo tako lijep kao i moj Soko. Ona se naime sjetila svojega konjica u cirkusu i to ju je jako razdragalo, da nije mislila ni na što drugo. To se češće događa kod djevojčica. No, Hlapić je znao da sada ima do ozbiljnijega posla. Zato ostavi konje Giti i pastirima, a on pođe do grabe da vidi što je s ona 2 čovjeka što su pala s kola. Da je Hlapić znao kakvoga iznenađenje čeka, zaista bi malo promislio što da učini, ali onda ne bi bilo iznenađenje. U grabi su naime ležali, Bože moj, ipak je Hlapića zazevlo srce. U grabi su ležali crni čovjek i rđavi Grga i upravo su se počeli dizati kad je Hlapić došao do njih. Pošto nije znao što bi sada bilo najpametnije da učini, to Hlapić reče ono što se uvijek može reći. Dobar dan. Upravo je dobar dan, valjda zato što smo se izvrnuli, upita crni čovjek iz grabe tako dubokim glasom kao iz groba. Dobar dan je zato što ste ostali živi, odvrati Hlapić na glas, ali odmah pomisli za sebe. I dobar je dan zato što ću moći Grgi dati rubac i forintu. A onda pomisli Hlapić, kako li će se to svršiti kad crni čovjek opazi da sam našao svoje čizme? No, crni čovjek nije ni pogledao Hlapića, tako se žurio. Čim je ustao, ljutito vikne Grgi. A što sjediš? Noge su nam i ruke ostale čitave, a za razgovor nemamo vremena. Ajde da vidimo što je s konjima. Vidjelo se da mu se jako žuri. Izađu dakle crni čovjek i Grga iz grabe i pođu prema kolima. Ali sada je bundaš prepoznao crnoga čovjeka. Kao bijesan zareže na njega, skoči prema njemu i uhvati ga za njegovu crnu kabanicu.
Crni čovjek gurnu nogom bundaša, no onda se okrene prema njemu i reče: "Oho, tebe sam ja već jedan put negdje čuo režati." Kraj bundaša je stajao Hlapić. I sad istom opazi prepoznat crni čovjek Hlapića i njegove čizme. Jedan čas je stajao kao ukopan. Vidjelo se da se svakojake crne misli gone u njegovoj crnoj glavi. Gledao je Hlapića kao jastreb plijen. A Hlapić, premda malen, stajao je ravan kao svijeća i gledao je crnomu čovjeku ravno u oči i mislio: "Bilo kako bilo, mojih čizama nećeš dobiti dok sam ja živ." A bundaš je pokazao svoje bijele zube i mislio: "Ne diraj mojega Hlapića." Činilo se sad će biti zlom. No, to je trajalo samo čas, a onda crni čovjek promrmlja: "Nemamo vremena." I odmah vikne opet Grgi koji je stajao kraj konja: "Preži konje, nesrećo." "Uzde su potrgane," odgovori zlovojno Grga. "Ne možemo dalje." "Moramo dalje," ljutito vikne crni čovjek i pograbi uzde da vidi što je s njima. Sad se dogodi nešto takva čemu se crni čovjek najmanje nadao. Hlapić naime pristupi k njemu i reče: "Ja ću vam popraviti uzde." "Kako ćeš ti, obuveni mačak, krpati uzde?" Otrese se crni čovjek i omjeri Hlapića od čizama do kape. "Obuven jesam, premda sam 2 dana bio bos," odgovori Hlapić, "ali mačak nijesam. Da sam mačak ne bi znao krpati, ali ja sam šegrt Hlapić, nosim u torbi šilo i dretvu i pokrpat ću vam uzde jer vidim da vam se žuri." To je zbilja bilo lijepo od Hlapića, jer ima malo ljudi koji bi pokrpali uzde onomu koji im je ukrao čizme. Zatim skine Hlapić svoju torbu s ramena, pa izvade iz nje šilo, dretvu i malo kože. Onda pristupi konjima i počne skidati uzde i remenje. Kad je vidio crni čovjek da se Hlapić hvata ozbiljnog posla, reče: "No, mali, dobar si ti, krpaj samo brzo pa ćemo izbrisati iz pameti što je bilo s čizmama." "Ja jednako radije nosim čizme na nogama nego li u pameti," odgovori Hlapić. Zatim sjedne na kamenje kraj ceste i počne krpati uzde. Pravo je čudo kako je veseo taj postolarski zanat. Čim je Hlapić počeo bosti šilom i izvlačiti dretvu, počeo je odmah i pjevati i fućkati, upravo kao u radionici majstora Mrkonjem. Umalo da nije i zaboravio kako ima ozbiljna razgovora s Grgom. Grga je sjeo sada kraj Hlapića da mu pomogne raditi, a crni čovjek ode da popravi na kolima što se pokvarilo. Gita i pastirići odveljaše konje na livadu i u pašu. 3. Grga i Hlapić. Kad su Grga i Hlapić ostali sami, reče Hlapić tiho Grgi: "Grga, ja ću dobro pokrpati uzde, a ti se s njima odvezi daleko i ne idi u svoje selo. Tamo čekaju seljaci da te ubiju." Grga je šutio i gledao u Hlapićeve čizme. Po tim čizmama znao je Grga da seljaci uistinu znadu da je on s crnim čovjekom krao. "Grga," reče Hlapić opet, "tvoja majka šalje ti nešto. Neću da ti dadem dok mi ne obećaš što te bude molio." "Što hoćeš da ti obećam?" upita tiho Grga. "Obećaj mi da ćeš ostaviti crnoga čovjeka i da ćeš otići daleko u svijet. Tamo ostani sam i budi pošten. To ti je poručila tvoja bolesna mati i plakala je kad mi ovo za tebe dala." Onda izvade Hlapić iz torbe rubac u kojem je bila umotana forinta i dade ga Grgi. Kad je Grga vidio rubac svoje majke i kad je čuo što mu je poručila, bilo mu je žao kao malome djetetu. Više puta, kad se veliki ljudi sjete svoje majke, bude im u srcu milo kao i maloj djeci. Ali Grga nije dospio da mnogo odgovara Hlapiću, jer je već dolazio crni čovjek. Grga brže metne u džep rubac s forintom i šapne Hlapiću: "Krpaj dobro uzdej, hvala ti, dobri Hlapiću." U to je došao crni čovjek.
Gotovo je, reče Hlapić, koji je upravo svršio posao s uzdama. Ovamo konje, brzo, viknu crni čovjek. Pastirić i Gita doveli su na to konje. Jedan od konja bio je crn kao gavran, a sjajan kao sunce. Imao je dugačku grivu i rep, pravi pravcati vranac. Bog zna hoću li ikada opet vidjeti toga konjića, uzdahnu Gita kad su konji već bili upregnuti. Bome da nećeš, skakavice, reče onaj crni čovjek. Tamo kud taj konj ide, nećeš ti sigurno nikad doći. Hajdemo žurno, nema razgovora. Sve je bilo spremno. Crni čovjek skoči u kola, a do njega sjedne Grga. Hlapić pogleda Grgu i učini mu se da je žalostan. To je dobro, pomisli Hlapić, jer tko može da bude žalostan, taj će biti i dobar. Crni čovjek ošinu vranca i konji potrčaše kao strijele dalje po ravnoj cesti. Hlapić, Gita i pastiri gledahu za njima. Jedan pastir reče, tjeraju tako brzo kao da su nešto krivi. Neka samo tjeraju, odvrati Hlapić. Ne bih rado više susreo crnoga čovjeka. Kako bi ga mogao opet susresti kad si rekao da je ova zemlja velika? Upita Gita. Kad sam pošao da tražim čizme, učinila mi se velika i široka kao 7 carevina. A sad, kad se bojim da ću susresti crnoga čovjeka, čini mi se malena i tjezna kao rog, odvrati Hlapić. Na to su sjeli svi oko vatre. Hlapić je izvadio pečenku i gibanicu i kako ih je 7 sjedjelo oko vatre, to je Hlapićeva torba začas bila prazna. Sad nije više izgledala kao bumbar, nego je bila tanka i plosnata kao knjiga od 3 lista. 4. Noć u Zapečku. Pastirić i Hlapić s Gitom dugo su razgovarali o svem što se dogodilo, pa je već počeo sumrak da se hvata i bilo je vrijeme da se ide kući s kravama. No, oni su tako živo razgovarali, sve gledali u vatru, da ne bi te večeri ni opazili da je sunce zašlo, niti bi se sjetili ići ravno kući s kravama. Najveća bijela krava što je oko njih pasla, priđe k malomu mišku i tiho ga lizne upravo po goloj nožici. Hajdemo, Miško, kući, mislila je tim, reče krava. I zbilja, Miško podigne glavu te opazi da je sunce zašlo. Aj, već je mrak, vikne on. I svi ostali podignu glave i vide da je vrijeme da se ide kući, te stanu brže sakupljati krave. Gita upita Hlapića, a kuda ćemo mi? To nije znao ni sam Hlapić. Bilo je prekasno da se ide dalje, a noćišta nijesu imali. Sad je Hlapić bio u neprilici. Ali Gita je upamtila što je danas vidjela. Ona je saznala da Hlapić nosi šilo i dretvu uza se i znala je da je to veliko blago. Ponudi se pastirima da ćeš im u kući pokrpati opanke, pa će nas primiti na noćište, reče Gita. Hlapić se zastidi da se on, tako mudar, nije bez Gite mogao dosjetiti kako da se prehrani sa svojim zanatom. Pastiri obećaše da će ih primiti na noćište i tako pođoše svi zajedno u selo koje nije bilo daleko. Krave sa zvoncima išle su naprijed. Za kravama išao je bundaš koji ih je u red tjerao kao da je pastirski pas, a iza bundaša išlo je 5 pastirića, pa Hlapić i Gita. Hlapić je nosio na ramenu Gitinu papigu s kojom se vrlo sprijateljio. Papiga je toga dana toliko puta čula ime Grga da joj je to ime ostalo na jeziku, jer papige nose svoje znanje na jeziku, a ne u glavi. Kad su dakle došli u selo, vikala je papiga svakome seljaku kojeg bi sastali. Dobro večer, Grga. Tomu se dakako svaki smijao, i onaj koji se zvao Grga i onaj koji se nije tako zvao. Tako je cijelo selo još iste večeri znalo za Hlapića i Gitu.
Hlapić i Gita unišli su sa kravama i s Miškom i njegovim bratom u jedno dvorište. Hlapić obeća Miškovim roditeljima da će im sutradan pokrpati sve opanke u kući, a oni primiše njega i Gitu na konak. No to bi oni onako bili učinili, jer su seljaci uvijek dobra srca naprama siromašnoj djeci. Poslije večere pođoše spavati. Djeca su spavala u zapečku. Zapečak je širok i prostran. Zimi grije, a ljeti hladi. I ako ih je sada bilo 4, ipak se slatko spavalo. Samo Gitina papiga morala je da bude zatvorena u košari koja je visjela nad zapečkom na gredi. "To zelena sova ima grbav glas, nos kao vještica," rekao je Miško. "Mogla bi nam u noći izvoditi srce." A baka, što je spavala na krevetu, pogledala je papigu sa strane i njoj se činilo da bi to moglo biti. Baka i Miško uvijek su naime složno mislili i zato je morala papiga u poklopljenu košaru, pa na gredu. Onda svi zaspaše. Prije no što je Hlapić zaspao, računao je u glavi kako li je daleko od majstora Mrkonje. Onda je izračunao da nije baš daleko i da bi za jedan dan mogao prevaliti sav put što ga je prošao za 5 dana. To je bilo radi toga što se s Gitom nije moglo brzo putovati. No, Hlapiću je bilo teško i pomisliti da se rastane s Gitom i da ostane opet sam s bundašem na putu. On je bio zadovoljan što još nijesu našli Gitinoga gospodara i cirkus, premda je Gita putovala za to da ga nađe. Tako je razmišljao Hlapić u zapečku. Bile su to dakako brige, no onda pomisli Hlapić: "Brige dolaze i prolaze same, ne koristi misliti. Grga je sam pao predame u jarak. Da sam ja 10 godina promišljao kako ću ga naći i kako ću mu predati rubac, ne bi se tomu dosjetio." I tako zaspi Hlapić. U sobi je sve već slatko spavalo. A najslađe su spavali Miško i baka, premda su mislili da je vještica u košari na gredi.